signed pact on implementation of water Kani dekat durasyon Meghalaya, IP bro asya katuk kuam tak janmi. Kaumnya. Uyu kasal kami. Penting kenapa baru kijaka hanong pendok. Dalam Meghalaya kadang lah ban pen. Ya ke pen slam. National Film Festival peningkong ma menta kasngi ula plepat ba ya kum ka jaka bakring ya kinong jungok ka nakaleng ya kani kalempung la penlong dakatana kai ringkat kam nya lin ha kani kalempung benta ki bakun thupru ya kinong nya lao halor ki bang ya ban pen bha ya kilenti ki sing benta ki ban ru kan thup ya ka jing pen ya bat ya ki kam ya lek that we will work and plan things in such a manner be able to unlock the tremendous potential that lies in you. And so the journey began. Many activities got involved. Extremely happy to see usi जीवन मिशन तो हमारे प्रिय मिशन सालों में भारत सरकार के वो पूरे नीचे नंबर में था एक से नीचे हमारे हम लोग करीब एक्टिविटी हम लोग आज
penting na bak kajing don kam jang kitan dong gas domestic wat la kajing don jang kitan dong ho lok keng ya karukom sam ya kini kitan dong gas kala kentu ya sarkar pedeng ban pinjen sur ya ka baha na ka benta kitan dong gas jang kitan dong gas Nah, lani ka shortage. Kumbah kaki por ba kanjia ka thama. Long ino so ban oi ki ba kim dei ban don tak ka ching ti. Kini ki sai. Kini ki restaurant ki dia beri mana kali aja kesentuh berbahasa supply kapenduna gap supply kemba 4% kata kemudian ke department ya atau union minister bahkan consider ya ka still ni ka jing supply rang ba ka jela ta kasngi la le benishim benta ha kasngi penkut ya ka jingraki ya ka lingku dap snam but jong casino long but jong casino long ha ka jingkran man pen day berkapuli putih bat banjur badon kam ban hikai ki samla ban seng ya laki kam la jong bat ban yang halaki jong ki kijan am ban chu ap tang ya kam sarkar menteri rang ba kejala haringkat bat ka principal ka kong ji ling do i vice principal rich kila pelat paj ba Friends, that we can make capital. Our state forward. Yes, there are challenges. But I'm happy to inform and as a government we halor kani kama ula kentu ya jong ka account san kamban pra balawan ra baba dangsa ban yo ki no ya kani kam bat ka jing ya kren banwan ra uba Winston Tony po ka GA ka babyang kalong ka nagabantaban wan la tang ya kawan tuti la tang ya kawan tuti lani yei ni bentai bi dei bat kajing yele election bentai bi dei bat kajing yele election dan ki bomdei rum bat kumju
banyak tebut ibum di rulung de banamen Ukya ba ke 15th Finance Commission kalyang persya uba di tos tawel ka klem don ka jing na ka benta usnam aja arpuar arpulai ka benta usnam aja arpusau ba mungkin tang yai betang ne em hapo ka ha ka ba ki dos pa teliki bat ka jing ha ban buat ya ki ken babaro ki jing sio batang sa la yo ka scheme ne kam yo ini syu ilang ba ka statement kanu ka intimation ala sanction ni ke scheme ni ka ba ala fulai jela ban pentikna bakadai ban penlong kloy wat lagi la penjen sor biang yang la ong bak kadau not ST but EJP uba Ernest mau ya ka election na ka Shillong Parliamentary Constituency hadin ka jingklat no jong MP u Dr. Ricky AJ Sinken sa ka ba kinong elam na karai bakado reaction. It was actually that root cause was some of the candidates wanted to file nomination. The District Council Executive has already issued that those with scheduled tribe certificates. The favorable order. It's not arts but culture kalau amlajong ki badai ki jing register kerteng ha ka GI State Central like Shillong jong katanat arts but culture ka kong yaram kan yarap yakin nakabenta kitiar baki Henry ekar ha umya company limited nakabenta ka menjong ka foundation dor nonglang check kalaban kata ya kamaria ai jing menjor daka issue kano ka clearance himdai ban issue kano ka NOC but what yale bakini kibru kinyo saya ka CTO ka concern to operate nang ni sakamat but nakali ang jongi krentak foundation ya da pa ka petition po district council ba lakumno maki kide ban simkya namar da pipai bhai ko order namar adin jong ka katugo ba ong IP ba ka high court kala sim sumuto kala pen mi gini ko order but kalau ong bahangi ba
nakaliang ka court ka sungon namar nakaliang jong state government ban nakaliang jong ka district council kila shim kya banyada nang ni syakmat ya kapung miam bat nakaliang jong ka court kalahon ya kata Henry da menta piwan ra sumdan ban pra yu te island hang te hapo pung miam Lapulong ya kajingelang bishar benya halor ka nasha mukt Bharat Abhiyan ha Ampati ha kabala penya da uremandi shira manwan ra ya kilat banyele persha ya ki jingkerni drug bat man bishar halor ki scheme jingeram ki he sarkar kila ya kren halor ka jinge trailang bante lakam ya ka jingkerni ki jingdi buan ha padang ki kena balayalam da ka National Commission for Protection of Child's Rights bat la bishar ru halor ki kam jong ka district bat ki jingtmu na ka benta kalawai ha ka ni ka jingelang lapan pawru halor ka jingpen ya ki committee bat ban ya chaprang ling baki project baper kum ka dream project kata masa Shillong International Film Festival kabala la penlong hakasin ka banding kong do kan sakut no mentakasngi ha State Convention Center Shillong hakasngi penkut mentakasngi laya don lang umentri katanan IPR uba lakmen rumbui kum ukongsan ka diri news Meghalaya kala lej ban lumjing tip ka bamnia halo kani katamasa tungnya kami kendiat Ka Directorate of Information and Public Relations DIPR jong ka Sarkar Meghalaya kala penlong ya ka Shillong International Film Festival ha ka scene ka baningkong ka balasdang ha ka arkusantrik mentaw banay bat pinkut pat mentakasngi kata ha State Convention Center Shillong ya ka ni ka festival la kershan da ka National Film Development Corporation NFDC ha po katanad Information and Broadcasting jong ka Sarkar India Umentri rangba ka jela konrat ke sangma ulawan banishmenta ha kasngis dang jong kali tamasa kum ukongsan harin kat bat ki he sarkar ki baganthop yu umentri katanad IPR uba lakman rumbui u commissioner and secretary jong ka sarkar Meghalaya u IAS BJ Kumar Mantri bat u director jong katanad information and public relations u IAS BS Solia International Film Festival this year in 2026. As correctly mentioned by our guest of honor and other dignitaries, that this is something that we have been wanting to do for a very, very long time. The reasons for it are numerous. To start with, we have always felt that our youngsters are immensely talented, but they lack the platform and the ecosystem to allow them to showcase the talent that they have. Hakas ni baningkong jong kani katamasa la sakhi ya ka jingpen I ya ka film haling kabaning kabala penwandur da unong shna film bapaw na kajanla uba Pradeep Korba. I think this is a great stepping stone, you can say, in terms of, see, for me what is important is that what we lack is cinema culture. If we have such kind of film festival, I think the cinema culture, understanding of cinema will grow. People will understand, like, there are films from outside the state, like, outside the country, you should come watch them. I think this is the right place to come, networking, discussing cinema. Even for the new filmmakers, I think they should not miss such kind of opportunity to come, Ka Shillong International Film Festival Hajar Apundri ka dekarensan balawan banishimenta da kinong shna film na ki pratali ka jala jong kathan shatay lamingi. Kathong jong kani katamasa ka long ban island ikinong shna film ban pinpaw halor ka jingsno ka jongki bat kumno ban shnai ki film ki bakran chapang ka jinglong jingman jong ka imlang sa alang ka baman lagasngi kan longru kalat Bakinyo banyak peli jemut para maki kumno ban penha ya ki rukom shna film ka bala ban kring gi patba nongwan petkai kumta ka nongba Shillong ka barius pa ha ka jinglong jingman jong ka culture bat kiriti ki dostur ka long ka jaka ka babyang bha banwanra ya kani ka tamasa. People have started to look up to the festival. It doesn't come again.
So this time they are still not very sure what kind of film they are going to screen here. But my thought on this, I want people to come and see it with their own eyes, and because filmmaking is about expressing our thoughts or opinions, like I always used to say that. So I want them to come and connect with the films being screened here and to get the message, and maybe they can apply it to their day-to-day life. Nalor kata hakani kata masa lapen long ru ya kajinga kren bat ya mirjungmut bat kinong shna film hadin balapen I ya man la kawe pakawe ka film hakaba kinong shna kinyo ban pen pa kajing sngo ka jongki shaki padba halor ka thong baki la shna ya ki film kasngi balai balapen kut ya kani kata masa mentaus nam la sakhi ya kajing pen I padba ya ki film ki balapau haki cinema ki banakathan chate lamingi bat nakiwe pat ki jaka la yoru ya kajing hikai ki ba ya dei shapang ka film halor kajing pendon kam ya ka bot technology ha ki kam shna film kajing ya kop hapring ki samla kulie ban batai shapang ki kam shna film na lor ki wepan lingba kani ka tamasa ka tuna DIPR jang ka sarkar Meghalaya ka thmu banwa kilat kilinti ban pen klan ya kajing pen mi ya ki film ki banakathan bat ban aiman sem bat pen shlur ya ki nong shna film kam tam ya ki samla kulie. The various filmmakers from the region and from outside the country also, from beyond the borders, they've come and showcased their films, which is a start. And we also have, we've been showcasing and putting it across of the films that have gone by, that we have produced, our community have produced, right from, way back in 81, Riki, Lipos AM, black and white, and then Manik Raitong, which was the first, from our region, a colored film, feature film. So there was a lull, and of course other films are coming in, being independently produced, and people have been watching them, and being distributed from, by various channels through CDs and all that. But we want to bring them in under one umbrella. Kajing penlong ya gani kata masa kalong ka sinjam maka sarkar kala shim ban kentiu ya ki company film hapo ka jilla bat ban penlong ya ka Meghalaya kom ka jaka ka ba kongsan na ka benta ki brio ki ba iet ki film bat ki jinge thukhana khamtam ya ki ri don sap bat ki samla puli ba ki nyo ya ka lad bat pen pa ka sap ku jongki hapo ka ni karansa. Bureau Report DD News Meghalaya. Mentangin ya pai ceki kubar na kalengkeri. Kementeri Ketenat Pelatingka Nirmala Sitharaman kala pentekna bahkan amdan ke jengkiu dor jangka umpiang petrol, diesel bat ATF watla hadian ke jengkiu dor jangka umpiang ha ke pertai. Kalau ong baya kani karai lashim hapo ke jenglam khamat jong Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi kenang ban pentekna ya ke jeng pene ya ke dor bat ke jeng penpoi umpiang klem ke jeng thut haringkat ke jeng penduna ya ke khajna bat ban kershan ya ke karkhana umpiang bat syu Menteri Ketenat Petroleum Hardip Singh Puri ula ong baka sarkar kala shim halade ya ka jing do nong banyada ya ki jing penan kam na ka jing kiu dor ka sarkar pedeng kala pen kiu ru ya ka khajna shalan khnang ba kan la ban bu hakmat e ya ki jing don kam ki ba kongsan ba kala kentai ru halor ka jing mi ki khubor lam ler lockdown da ka ong ba ka long ka bam shisha bat ka bam don nong rem. जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी तुरंत इसको रिस्पॉन्ड करते हैं जिससे जनता के ऊपर बोझ ना लगे और जनता के ऊपर ये कष्ट भी ना हो, किल्लत ना हो पेट्रोल और डीजल का और एलपीजी का भी. इस कारण अभी क्योंकि विदेश में मार्केट में दाम बढ़ रही है क्रूड का, उसके कारण पेट्रोल और डीजल का, एटीएफ का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है. उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे
वो ज़्यादा दाम में खरीदने वाली चीज़ों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए. Kesorkar India kala pentekna bakam dan kajingduna jang ke umpiang petrol, diesel ne LPG daka bekentu yakinong song bakim dewan shepting halor ki kubor lamler. Ki he sorkar kila ong baka jingjurong jong ulan haki jaka thep umpiang ki dei namar ki jingtip ki babakla. Hakaba amsham la don ka jingthut haka jingpin poi umpiang wat hapadeng ka jingkiu dor haka pertai. Kesorkar kala pentekna ru baki jaka bu umpiang kidang biang naka bentaki arbnai banwan haka baki karkhana penkoi umpiang kidang Rekam pura bat kajing penmi ya ke LPG kala nang kiu. Syuk ki bor senchar kila maham ru ba an penshitam daka bating bersya ki kubor lamler bat kiwe. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वी आर स्टिल इन द वॉर सिचुएशन और इस मिडिल ईस्ट में इस वॉर की वजह से हमारे जो सप्लाईज है क्रूड का, LPG का, LNG का सब अफेक्ट हुए. क्रूड का प्राइस, बाकी प्रोडक्ट्स का प्राइस भी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा. बट भारत सरकार ने कई स्तर पर कई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए और इस सिचुएशन को बहुत इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए आज की तारीख में वी हैव Mentang ini pai syaki kubor na kaleng kepertai. Ubalendra Shah mentakasngi ulabam smai kum Menteri Rangba do bertemai jong ke Nepal ha kaba ya ketika jing smai la penyai do Presiden Ram Chandra Podel ha karta kabalai pusan snem ulalong Menteri Rangba do bakena atam ha kiri kathan Himalaya hadin ba kaseng jong kala yo ya ka jingjap ka bakrau ha ka election sha ka yeng dor bar thau an kabla long ha ka santrik uluber. Ula penlim ru ya Menteri Rangba berim do uta KP Sharma Oli na Jhapa 5 constituency bat kani ka pen ya ka jingkala ka bakongsan ha ka sain perthai. Mentangin ya pai syaki kubor ya lekai. Lapan kutno ya ka lempung ya lekai first inter-office cricket tournament aja arpunriu hamairang ka balapan long da ka mairang officers club haringkat ka jinge trelang ka Eastern West KHASI Hills District Cricket Association. Ha ka jinge kun final ka tanat fisheries ka lapan rem ya ka tanat pulit. Da ka babe ya ka thong ka bakandai pusau ka kunhun ya lekai ki pulit kalala ban kamai tang hinru pupraran. Kani ka jinge lekai ka thmu ban kentiu ya ka jingko jingkia bat ka jinge de parlok hapadang kinong tre sarkar. Ka Deputy Commissioner ka Kong Anita Karpor kala wan ban sakhi lang iya ka jinge kun final ha ka ba kala sami ki khusnam bat ka song pisa shaki nongjob bat ki bawan baar. Mentapat nginya pe ya ka jinglong jingman ka sunbeng ha ka lengki benta jong ka jela. Hatura kajing kriat kalong kat kandai degree Celsius ba kajing shit kalong laipoi degree Celsius kajing sengam ko hau kalong saupulai nakashaspa. Haba pai pat hanong ba Shillong kajing kriat kalong kat 100 degree Celsius ba kajing shit kalong apulai degree Celsius kajing sengam ko hau kalong hindrupulai nakashaspa ba kajing hap slap kalong iwei millimeter. Kat bah jo waipat kajing kriat kalong kalai degree Celsius ba kajing shit kalong apulai degree Celsius kajing sengam ko hau kalong hindrupulai nakashaspa ba kajing hap slap kalong iwei millimeter. Kasing meneng kandum loo bat slap malumala habun kijaka hatura Shillong bat jawai. Syaban poi syakapukut jong ketuk kubor ngini pe biasa isin yakimat kongsan. Di perda Menteri Rangba ke jela ukuan rat ke sangma ya ke lempung Indian Sailing League bandingkong do ha omyam. Ya soy sekolah MOU ka Sorkar Meghalaya bat ka National Jal Jeevan Mission ban pentikna babaro ki jaka hanong kendong kinyo ya ka jingpin poi umbam umdi.
Kajela Meghalaya kadang la man penbiang ya ke jingdon kam kitendong gas domestic LPG ong Menteri Ketenat Food and Civil Supplies ubah metodis dekar. Kershaan kekunhun nakal yang persya jangka KHADC ben penteri kam ya ka rule shispa apupra kentu unang yalam nakal yang persya ya ka executive committee ben pendepno ya ka nikakam klem ke jingpen slam. But kudno ketamasa Shillong International Film Festival beningkong du jong usnam ahaja apun riu menta kasngi. Tipalok katungila poi syaka bakut jong katup kubaj mi menta kajanmir hadum dai syamyo ipila syai kasi keblai pipalo.